Reka tubahe ikaze hano Inkuzuzu. Abazi ku mudugudu wo ku Kabenejuru ni ahantu heza cyane nk'uko muri kubibona. Aha hantu ni imiturire, ni site, ni linye y'imiturire. Aha hantu ngiye kwakuzanira ikibanza kinini, murabona ko ari ahantu heza kandi hatuwe, mubona hari kugenda haturwa bya kijyambere, ngira ngo muri kubibona. Ni ahantu heza cyane. Ngiye kwakuzanira iki kibanza kikabakaba ubuso 500. Urumva ko ni ikibanza kinini cyane. Wowe ukunda ibintu bijyanye n'ibibanza binini kandi biri ahantu heza. Aha hantu murabona ko ni ahantu hateretse, hameze neza, hafi n'Ibumbogo. Abantu bazi Inkuzuzu barahita babibona neza kuko ni hafi n'Ibumbogo. Murabona ko rero ni ikibanza kiri ku muhanda ujya ku kagari ka Nkuzuzu. Uyu muhanda niho werekeza, ngira ngo muri kuwubona. Ni ahantu ushobora gukoresha amatike 1000 cyonyine uvuye kuri kaburimbo hariya mu Izindiro na hariya za Kinyinya. Ni 1000 cyonyine. Murumva ko ari inkengero z'umujyi wa Kigali neza. Ni ahantu heza cyane. Nkuzaniye iki kibanza kiri ahantu heza haraguru y'umuhanda. Mbese nawe nukibona urabona yuko ni ahantu heza cyane. Urabona hariya hejuru turi kureba ni Ibumbogo hejuru. Aha hantu turahagarutse rero tukuzanire ikibanza cyiza. Ni ahantu hatuwe neza, ni ahantu hasirimutse. Miliyoni 13. Wumve numva miliyoni 13 wumve ko harimo negociable. N'ubu ugikunze uraza unegosiye, iki kibanza turakiguha rwose. Nitukubona tunakwishimiye dushobora no kukiguhera make cyane utabasha kwiyumvisha. Hariya rero, hariya hakurya muri kubona ni hahandi njya mvuga ngo ni Nyagasozi. Murabona ukuntu hatuwe. Ni ahantu heza cyane mu gisirimu, naho murabona ibintu by'ibikorwa remezo byose niho biba biri. Aha hantu rero iki kibanza kitagucika kuko kirahendutse. Ni bimwe mu bibanza tubonye bihendutse. Kuri miliyoni 13 uraza unegosiye aha hantu hatware. Icyangombwa ni metasiyo. Ni ugukora metasiyo. Kiriho ubuso 492. Umurumva ni hafi 500. Ni ikibanza rwose gikwiye hano mu mujyi wa Kigali kandi nawe kigukwiye. Mbese navuga ko cyujuje bimwe mu byangombwa kugira ngo ikibanza cyitwe ikibanza kiba gifite. Ni ahantu heza cyane, hari kunguka, hari gutera imbere. Mbese mvuze byinshi mwagira ngo wenda ni gushyiramo ibintu byo gukabya, ariko uramutse uje gasura nawe uhita wibonera bimwe mu bimenyetso ndi kuvuga. Murakoze rero, turabashimiye kandi mugire ibihe byiza.